Tala whalawa I nei hoi vaianga o telefon mai le si fonga o le lo mua. O le asan nafi le na fola ai whala o tele le ri pandemia ia Christopher Luxon o ia foi o le teitai o le partia le National a whai to e tula I mai la tau le teitai inga o le malo I le tausanga asau o le a si tia loa wha solo ia le sao whanga o le Kiwi Saver ina ia o atuai I le tausanga lua afe tolu sfurulua o tutusa ma le saofanga a Australia lea o lo tula I mai le se fulu lua pasene I le taimi nei. Ta ua le palemia o lo iele fuafuanga le National e te tau ona si itia I le ono pasene le saofanga le tangata whai ngā luenga a e whapea ai foi o na ono pasene ma le saofanga a whale whai ngā luenga. O lea ua amata o na whaia fuafuanga ina I auri atu la so mua o Aparila I le tausanga lua afe luas fuluwalu ua si itia I le 5% I le saofanga le nei mo le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ta ua fo I Luxon o se tūlanga le manuia o lo whenga I pēr mo tangata I le teimi nei o na e malo lo mai a lātou ngā luenga e le te le se pāleni o iai o lātou te ngā tupe nei le Kiwi Saver. Mai ua manatu ai le partia le National e le tau ona si itia le saofanga a tangata whai ngā luenga a e whapea ai fo I mawhale whai ngā luenga ina ia fo I ai lea whaafita uli I le lumanai. Peita ai e manatu I e Stasio Company o lo a fiatele le Paul Kalamele nei o le Kiwi Saver a tonu o le a si itia ai la wha inga o se leni a sui whai saofanga o le Kiwi Saver I la lea fuafuanga. Peita ai e te le lava leisi whaafita auli le olo o iai e le tau ona sila tutoa iai le whainga malo a o le ise e atu e whaatino se fuafuanga whaapea. E silia I le afe la whainga o a onga ua whaailo mai whala wa I te lelo lātou manao ina whaatu mauina pea le awa oina lea ma le whaata ua ina o aia inga o le whenga inga o Itangi e ui ina ua whaia se whaai unga a le whainga malo e ave se ai le whenga inga mai mata whaio I a komiti whaafoe o a onga teitasi I lalo le tūla whono mea taua o ngā New Zealand, le Education and Training Act. E o mai le asforeile na te nei ua o atu I le afe mo le fitu, tasi le afe mo le fitu la whainga o a onga ua whaamawina I le lisi o a onga ia o loo te malosi I o lātou komiti whaafoe I le fuafuanga le nei le malo e tau fia ai le whaataua ina o le whenga inga a toa mauna aia inga e pei ona sasa wa I mua. Whailo mai e le tamaita ilo ia ia tani a wai kato o loo ia whaamāpopo ina ia manatu te o komiti whaafoe a maise o asosio pule a onga I le nei mata upu o lea ua manino mai le manao o ia onga mao lātou pūlenga e pei ona whaali airo lātou le fia mano lātou te ena malosi o le nei whaai unga le malo. Ta ua fo il tamaita ilo ia le nei o le tali tonunga o pulea onga I te tonu le tunu o le whenga inga te tiriti o Waitangi o le tula whono whaavai lea o le malo o New Zealand mai te tau na whaatahua ina I te tonu o a onga uma a lea tunu. E fitu te si mole ono pasene na pa ua I le tau o le pata I fe whaataua inga whaale vāo malo o le Global Dairy Trade Auction I le vai aso na te nei. O se tūlanga leo o fisiringi ai le totele ia le tau ngata pēr o loo iai o le nei fo I tāu mawha I le tonu o supermarketi I New Zealand I le taimi nei. O le whaafitu wai leo na whaamawina se pau wa lui fo I lalo le tau o loa nei ma tāu mawha e ngau sia mai le susu. O le masino I ulai na si iti ai le tau o le pāta I le 5% whaatusa I le tauna iai le tausanga te ruai e mafua ona o le taunga tā o le tauna iai ia o loa I maketi I whaale wā o malo. Ai o le vai aso ua mawae lea sa whaamawina I seisi fo I pau I le tau o loa po tau mawha ia ngausi mai le susu mai sa au pito mawanunga le pau I le tau o le pata. Peita ai sa whailo mai se li poti le wales whaasa lawa New Zealand e tuai lawa na maua e le au wha tau ia se pau I le tau le nei o loa I le tonu o supermarketi.
Whaalia whapea o le telena ua o loa ia ngausi mai le susu po dairy products I maketi whaale waho malo lea na mafua ai o na pau le tau. Ai o le moli mau mai le ofisa o whaataua inga le NZX a New Zealand o le tau o ngā ruenga po o labour costs e a fia te le ai le tau o loo whaatauina mai ai le pātai le tono supermarketi mai e umi lava se taimi o na whaato a iai leo se pau I le tau o le nei fo I tau mawha o le pata. Ta ua mai le matua le fia o tai o le iwi a ngā pui ina ua le whaatasi atu tai o le pātia Māori I le lātou whono tanga tele po le hui le sa whaia I le sto nai. Na whaamoe moe e tala noi nai lea whaatasinga a le au pālota ma te ngātou le tū malo te tai toke rau I a le whaiunga a le te pāti Māori I le vai aso o mawai le ua whaamano no ai mai le vanga whaaupu whai le tamaita I whaipule o Maria Meno Kapakingi whapea le whaipule le tu malo te tai tonga o taku tai ferries. O le hui lea na whaia le so sa I kaikohe na fuafua e whaatalano I nai I le whaai ungana nei le pāti o Māori rei tai e le I whaatasi ai I a tai o lea vaenga whaau whai e pei ona sa wala o winai. O le whaaringa alo ia mai tai o le te pāti Māori whapea e te le whautuanga na o lātou maua mai tangata Māori ina ia awa ne I awai I lātou I lea whailo inga. O le whaese inga I te tono le pātile nei e Māori o te le ai whai tionga o whaia whaasanga I ona tai I te tono le pālemene. Ai mai se o le pele stene o loo iai le teimi nei o le lii o John Tamihere whapea malana komiti wha foe. O le ato e whaawau le vai aso nei I tala noanga I le vale o le pulenga o le kompani valele le Air New Zealand ma le uni o le E2 le o lo whai masui o le whai ngā ruenga I le tonu o valele po cabin cruise I le mata upu o lo fina wai e winga I tutongi. O le mata upu le nei na amata whaatara no mai le vāo uni e tangata whai ngā ruenga ma le kompani valele le Air New Zealand ia a Perila. Mai o le ofa lata mai nei e le kompani sa atu inatu I lau whai ngā ruenga mo le sitia o lātou tongi e le Italia. Mai o le vai aso na te nei le sa whailo mo iai le whaamoe moe o le a whaia I a se te ma tāo fia ngā ruenga a le au whai ngā ruenga le nei le tonu o waalele o le Air New Zealand mo le umi e luas fuwhai tūla mai le aso valu o te sema. O le nei te a fiai malanga waalele I le tonu o New Zealand nei, ai whaapea I fo I maisi malanga uma whaale wā o malo a le kompani. E tu sa e afe, lua se lau lima se fulu la wha inga o tangata whai ngā luenga, o le a malo lo ai, ma le whai ngā luenga I le aso, ma le taimi e pei ona whaai lo mai. Ta ua e le lipule o le kompani a le Air New Zealand o Nickel Ravishankar, o la o whaia tau mwhainga uma ina I o mauti noa, e le aise a whaina tele o au nanga le Air New Zealand I le taimi o le nei te a le au whai ngā luenga. Ta ua whoi e le lipule, o le toe whaaua wina o tela noanga I le vai aso nei, o se vaenga leo tau mwhainga ina ia fō I ai, le tūla I mai o se tūlanga, e longa o nā whaina I le au nanga masani, a le kompani waalele o le Air New Zealand. Ua le toe ma whai o na whaia ni whaataunga a tangata I le tono New Zealand ei, I lunga o le au nanga le ta ua o le Ansett Sale, mo whaataunga I le teimi pisi o le Kerisimasi. Ua mafua lea, ona o le San Nafi, le ana tāpuni ai alo ia ma whaamuta le au nanga a le kompani le nei o le Ansett Sale I le tonu o New Zealand. Whailo mai e whapea o le ale ma whai ona toi whaafo I atu I le kompani, ia ni o loa sa whaatau mo iai, pe a whai ua au mai ai ua sui le mafu whau o tangata na ia whaatau ina. Pe tai o le a maua pele fisosani mo tangata e taunu atu o lato o loa na whaatau, ua iai se whaale tonu pe ua whaaleanga ina. O le company le nei, Ansett Sale, na amatau na lato whaatau ina tu sao I o loa I tangata whaatau, ona soilea ma le au mai sao I o loa mo tangata e man na o ai. Ma sa iai whai tionga e whaasanga I le kompani na I tau sanga ua moai atu nei,
Ona o le tuai ona maua o loa tangata sa tusia ma whaatau inai. O le tausanga lua afe maleiva na amata aile nei au nanga i le tonu o New Zealand. Mai o le kompani lawa le tasi e iei foila na au nanga i le tonu o Australia i lalo o le ingoa o le Sail ai o Singapore e whaingoa ina o le Sing Sail. O le foi ua whailo mai e le Sail o le aso lua sulfitu o Januari le tausanga fau e whaamuta ai matapunia i ana au nanga i le tonu o Australia a toa. Ua le o fia i ausu ngā whono le Pasifika ina ua le manuia tau mwhainga e tali malo ai Australia i le whontanga lona tolus fultasia malo au fantasi e winga le iswinga o le tau i le tausanga a sau o luono le whono leta ua o le COP31. Te le tausanga o tau mwhai mai le malo Australia fantasi ma le langolango le Pasifika ina whai mai i le nei tūlangi le whon tele le nei ale lololangi i le tausanga a sau. Whailo mai e le Palestine o le malo palau o le li o Ranger Whips o se tūlanga le manuia tele o iei tau mwhainga ina ua le talia i le whontanga i Brazil i le fufuanga sa whata atia atu iai e le malo o Australia. O le nei tau mwhainga Australia sa langolango ina malo si e malo o le Pasifika ona o le whaanaunga ina whai mai le whon tele le nei i tonu o le Pasifika e mawai le awanoa e sila ai le lalolangi le tūlanga moni o maaftianga o whea ngai ma le tele o tumotu la iti ona o swinga o ngaonga o le tau ma le si o manga. Peita ai ewi ina ua le manuia le nei tau mwhainga a ena whaadia le Palestine o palau o lo tu mau peo na malosi i a tau mwhainga a tunu o le Pasifika i le fina wina leo ni whainga mautu e mauaise fesoswani mo tu motu ia o ilonga o nā whaina ma ua lamatia lo lātou lumana ai ona o swinga o le tau o le lalolangi. I tā alonga, o le loka a le olpeleki le li o Fabian Holland ua filifilia e avea matamata alo fau au pito ilonga o le neitausanga lua o lua lima le Breakthrough Player of the Year i le whaatulanga ina a le kapio le lalolangi. O le nei tau le lea luas fultoru tau sanga le matua mai le Highlanders na te alo mo le teimi mua i se ta alonga whaitawina i le masina o Iulai i le ta alonga a New Zealand ma Falani mai se fulma le tasi ta alonga whaitawina mai la whainga se fulua o ta alonga whaalewao maloa le olpeleki sa ta alo ai o ia i le nei tau sanga. E pau le test e le ta alo ai o le ta alonga lea na whaia i nai New Zealand ia Engelani taluai nei. Le li le nei o Fabian Holland, ua to ono iai i olpeleki ua filfidia e avea ma Breakthrough Player of the Year. O le nei whailonga tau aloa o la kapia le laulangi, na maua le li o Wallace Titi i le tausanga na te nei. I ta alonga soka, manu malole au soka ta maitai o Wellington le Phoenix, i le au malosi le Melbourne Victory, i le la ta alonga i le waulia la sai le malai Porirua. O ai le ta alonga e tasi i le ai. Mai o le ta maitai tala wauengo i a Pierre Flock, se fulfitu tau sanga le matua, na ia aina le siko i le pou i lona tolus waluminu te o le ta alonga. O le whaato anua ai leo ta alonga le nei, ta maitai tala wau mo lana au le Phoenix, mai o le malo mo mua fo i lea o le ausoka le nei ta maitai o Wellington i le ta musanga o lo whanga solo nei, o le lua o lua lima lua ono. Ua se e atua i nei le Phoenix i le tūlanga lima i le whaasalongo au o le liki soka ata mā i tai. I le kapi whaalewao malo na manu malo le au le kapi a fiti i le au se pānia i ai e whaas fultasi i le tolus fultolu i lona tolu a lātou tālonga whaitawina i Europa. O le tālonga ha whai ufo i lea o le lātou tāmsanga le ua mawai le lātou malo. O le au fiti o lo o tūlanga walu i le wha tūlanga na o au le kapi se hulu lima le lalolangi. O isi tālonga le wha iunga le vai aso na mamao le manu malo le olpeleki New Zealand i le la tālonga ma le au Wales i Malai Cardiff i le sa. O ai o le tālonga i limas furu lua le olpeleki i le luas furu ono o Wales. O le tālonga wha iu fo i lea a le au New Zealand mo le nei tausanga lua afe luas hulu ma le lima.
Ia o le whai unga le nā o telefou.